Miento Premtobre Kasee no so na yon concern for from Ghana Revenue Authority mpanimfo nyame adom wo manya $93 million and a citizens so 421 million cedis every nyumaku akese emu ahoho ne kromafo nyuma emu ya na wo mo afa kwan foforo bi so ede ye de wo mo ya amfaso bi ne ho eba aban ne ho ne de wo hu wo to amane watumi anya sika etiseye Adom TV etwaso Ghana Revenue Authority edi abetu justice say wonum etimi anya America dollar opepe edi economy ensa efri omanfo na wonum ede eka ewo etu otua what the Informants Reward Scheme ebaya enipa binum etimi beyi wo mo asotire efa enwumaku awodo a wo mo ede asoye no eka na saafo yi a wo bebo adwumayeko no amane no ogina so ebo wo mo abaso a wonfa wondin entudwa no mo obia enhunu wo mo Head of Corporate Affairs ewo Ghana Revenue Authority enema me Florence Asante na oni amane boni twetwe nkomo en wodi tudwa se ogidi ye pa se Informants Reward Scheme a wode abayi a ebuwa yi ebekoso a aboa adwumayeko no amwatimi agege eto awodo a akaka mu nyina ewo nwumaku awodo ewo enti yagigi sika bebre ebi ne se in terms of Ghana cedis yenya 421 million Ghana cedis ya recover if you taxes and crofo so mutua omontua taxes also omugigi fin crofo ho manjeje nti yenya 421 Ghana cedis 421 million Ghana cedis what the call dollar was can be o ma yagin in dollars yenya $93 million say what the call Ghana scheme a times the exchange rate enwachi yamane boni bisa ne se na wo mo ebeyi wo mo asitire no ekwan be no fa so ebo wo mo ho ban wodi to dwase wodi hihye ye agu akwa mu dada ansa na dwumadi wo hyase na nkita wudi a woni saafo ne di ni nyina no eyokokwa mu asam a wonka nkyere obia ne senti ni nyina no wo hwe kwan so betimi abo omanfo ewo ban na so wodi ye mfato ho a so bi eboa amadwumayeko no enya bese Ghana cedi opepe mienu echiripo enum 2,500,000 Ghana cedis a senipa obeyi wo mo asotire no wo ma na Ghana cedi empem aduonu enum ye no eye sika no mu hamu chichemu aduonum enum 25,000 Ghana cedis enu so mu nchemu de ma me Florence Asante eka ye enie ne di kind say ye free bibi confidentiality ye make sure say wood information brand there information it's very confidential nipa na wodi information and brand no pe no nim enti ye keep information confidential wo identity anesa wo nipa na nkasa nso ye bo ho ban che se obi ehu se wo esimesi we anesa esimesi we na di information and brand